Kurumjari. SKTV News Singbiri Bapumna Makpu, Yaifabi Taurem Taram Okchari, Ahanbada, Marui Bapau. Mizoramgi MP के वनलाल बेनाना म्यांमार के चिन स्टेट चतुना यूनियन ऑफ इंडिया के सरुकोइना बा चिनलैंड काउंसिल अमदी चिन नेशनल आर्मी फ्रंट आर्मी दा इन्विटेशन तौरमले हाइडी अमसु गवर्नर अजय कुमार बलाना ऑर्डर मथोक्तुना आइन काइना पाइनरिबा खुचु खुलाइसिंग थिंगलकनबा पीखिबा मतम ngasi अरोइबा नुमिता खुलाइसिंग इखतनरखली हौजिक पाउ संदोकना पिजरी मिजोराम की राज्य सभा की एमपी के वनलाल बेनाना ममांगी चयोलदा म्यांमार लेबाक की चिन स्टेट चतुना चिनलैंड काउंसिल अमदी चिन नेशनल फ्रंट आर्मी दा यूनियन ऑफ इंडिया की सरुक ओइनबा इन्विटेशन तौरमले हाइरी हिरामसी की मतंग द हिंदू पाउचे की रिपोर्ट अमगी मतुंग इना मिजो नेशनल फ्रंट की राज्य सभा एमपी वनलाल बेनाना हिरामसी की मतंग दा हाइरदुना महाक फेब्रुआरी 19 म्यांमार लेबा चिनलैंड काउंसिल के ऑफिस अमदी कैंप सिंह द चटखी अमदी हौजिक म्यांमार लेंगाक अमा लेतबा सिगेंगलगा यूनियन ऑफ इंडिया दा तिन्नबा खंगहलमखिबनी मिजोराम के एमपीएससी न मखा तारदुना महाकी म्यांमार खोंगचट अदु मिजोराम की गवर्नर वीके सिंह अमदी असम राइफल्स दा हाइरम लगत चटपनी खोंगचट असिगी मतंगदा यूनियन होम मिनिस्ट्री अमदी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दसु पावसी तमलगनी हाइना फोंगदोरकली नाकल अमरोमदना नेशनल मीडिया डेक्कन हेराल्ड दा फोंगबा पाव अमगी मतुंग इन्ना हौखिबा फेब्रुआरी 19 मिजोराम की कोनुंग आइजोलदा म्यांमार की चिन स्टेट ऑपरेट तौरिबा रिबेल ग्रुप सिंह अमतो ओइना पुनसिनबा एग्रीमेंट अमा मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदुहोमाना सरुक यादुना पांगथोखरे हाइबा वाफम थोरकली खुदियक पिनबा थौरम अदुदा चिनलैंड काउंसिल की लुचिंगबा सिंह अमदी इंटरिम चिन नेशनल कंसल्टेटिव काउंसिल की लुचिंगबा सिंहना चिन नेशनल काउंसिल सीएनसी की मखादा अमतोइना पुनसिननबा एग्रीमेंट साइन तौनखि हाइरी अतोपा लेबाक अमगी रिबेल ग्रुप सिंगा मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदुहोमागा तौनरिबा थवोंगसिंग असे सेंट्रल लेंगाकना अयाबा पीरगा तौरिबरा हाइबदुदी हौजिकी ओइना खंगबा ngamdri हाइना फोंगदोकली पनबा याई मिजोराम की चीफ मिनिस्टर लालदुहोमाना हौखिबा चहीगी सेप्टेम्बर दा यूएस ता चतुना मिजो चिन अमदी कुकी की ओइबा नेशन अमा सेमबगी वारोल थमखिबा लेख्रबनी अमदी मसिदा सेंटर नसु करिगुमा वाफम अमता थमखिदबनी मणिपुर की चाही अनि फारकलबा इरांग असि लक्सिनबगी पांदमदा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भलाना ऑर्डर अमा थोक्तुना मिया मरक्ता आइन काइना पाइनरिबा खुच्चु खुलाइसिंग थिनगलकनबा पीखिबा मतम ngasi अरोइबा नुमित ओइरी तोंगान तोंगानबा पुलिस स्टेशन अमदी सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट सिंगदा खुतलाई थिनगतपा लेप्त्री बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के नारायण सेनादा लेबा to IRB की बटालियन हेडक्वार्टर दा मियामना खुच्चु खुलाइसिंग थिनगलखरे हाइरी पुलिस की पाउना मखा तारदुना to IRB दा थिनगलखिबा खुलाइसिंग के मनुंगदा SMG मरी मैगजीन मरी .303 राइफल अमा .303 GF राइफल अमा मैगजीन अमा टियर गैस गन अमा .32 की पिस्टल मैगजीन अमा इंच 8 का फिट 2.8 सांगबा पोम्पी अमा सिंगल बैरल SBBL 12 बोर्गी अमा एयरगन पिस्टल अनि डबल बैरल DBBL अनि नंबर 36 के हाईली एक्सप्लोसिव हैंड ग्रेनेड निपान डेटोनेटर अहुम 551 mm मोटार अमा अमदी अतै पोटलम नोंमै मरु मैगजीन कया याउरी नाकल अमरोम दंगसी कुंबी पुलिस स्टेशन अमदी 184 VSF की पोस्ट सो खुच्चु खुलाइसिंग थिनगलखरे हाइरी SBBL गन अहुम .303 की कापयारिबा मरुकुन SLR की नोंमै मरु तरा 12 बोर कार्ट्राइज तरा निपान नंबर 36 की हैंड ग्रेनेड अमा अमदी अतै पोटलम सिंग याउरी हाइना पुलिस की पाउना मखातारी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगबोक्ता लेरिबा हुमसबा आरबीदा लमदम अदुगी मियामना थिंगलखिबा खुच्चु खुलाइसिंग ngasi थौबाल पुलिस स्टेशन की ओसीदा खुच्चिनखरे हाइरी पुलिस की पाउना मखा तारदुना मणिपुर की गवर्नर न थोखिबा ऑर्डर दा खुच्चु खुलाइसिंग थिंगलकनबा पिरखिबगी मतुंग इन ngasi अयुपुंग 4:95 ताबदा 9mm पिस्टल अमा मैगजीन अनि
9mm ball live maru tara 81mm mortar bomb ama detonator yawa number 36 hand grenade ama stun grenade ama AK rifle gi magazine ama .303 rifle gi maru mari amadi atai mari leinaba potlam sing thingalakibani hairi Federation of Civil Society Organization Folks Manipur na sinduna thasi gi tang nipanda chatkadauriba santi gi pauzal puba rally kuki gi CSO kharana thingba pirak phasi yaningde utong ahobada ising haiba tagani haina Kangleipak Minority Welfare Organization KMWO Manipur gi maikai dagi fongdorakli KMWO gi President Nasir Khan na thadorakhiba cherol amagi matung ina Chahi anirom hatna sunaba yauna hingsagi thokdoksing paktaknana thoktuna kham thengna miyamna wanariba sida santi puraktana nungsi chanana hingminanaba folks na sendona chatkadauriba rally asibu athingba piba haibasi santi pamde haiba takpani rally asi chatnaba sem saduna leiri lamdam asida santi pamjaba miyam pumnamakna rally asida sarukyabiyu haina cherol asina pil tawrakli Haukiba chahi lisingani kulhumdagi November manga dagi ngasi fawa thiba khangdana leirakliba akham awang lekai dagi Maibam Abinas apokpa Maibam Hemanta amadi Ningthauzam Anthony apokpa leikhidraba Ningthauzam Sundargi aroiba mathawangam tha asigi kulhumdoida pangthoklagani haina imung manungi maikai dagi fongdorakli akham awang lekai de leiba Ningthauzam Anthony ki yumda pangthokhiba pawgi mifam amada Ningthauzam Anthony ki apokmi mamana fongdorakpada Kumjali singani kulhumdagi May ahumdagi hauduna Kuki militant singna makhoigi tonganba administration ama talakpada micha miyam kayagi yung kay may thadokpada natana pikliba angang yauna miyoy kaya tamthina hatkraba fawba center na tumina yengduna leithokli miyoy kaya ama buna fazilaba matung thiba khangdana leiri amaromda lisingani kulhumdagi November manga dagi ngasi fawba thiba khangdana leirakliba icha sing halakpa ngaiduna lakhibani amukhana halakraroidra haibagi ningamdaba poi haiki Ai zaje halakidrana khalaga ngairaga leibane ba chahi ani sulalakbase magi matha yaudro currency yaudro magi matha mangam tawba base nungni nuai te dabo ita halakine nga seba ngairaga leibane abaina tase narati magi matha mangam tawdor base magi loigra bra ba khanda wana nuai dabo yamda pawe yarakte bani nangna tawna am tawbo tare nang yaudana amungo Paugi mifam aduga mari leinana rukogi president Ningthauzam Rasanta Kumarna haikibada thiba khangdana leirakliba akham awang leikaidagi Maibam Abinas amadi Ningthauzam Anthony gi imungi miyoi amamamda masaga chanaba lenga ki thabak amamam pibinaba kayara khana haijaduna laklabasu ngasi fawba tabidana leiri Sarkar ama leina magi tawgadaba mathau tawdabadagi kokisina maning tamna mihat mipun kiyama chatharakpa yummai thaba mi hatpa mi phaba chatharakpa dagi November gi tang manga da akoi akham awang lekai sidagi Ningthauzam Anthony Maibam Abinas makhoi ani si akoi gi awang semai ramda chatpadagi koki kangbuna haraga tawbikre adona moy halaktre haidana Next day, nunga laga moi pangnana ba thibiu tet podi do orchu phangan biu haidana Manipur sarkar gi matamadogi honorable chief minister da memorandum thajen ba madudagi Manipur sarkar sina karigumba thabak amatta paikhattana leithokibadagi angang ani segi leihori ba imung singsida chanaba Manipur sarkar gi thaba mamam pibiu haina Manipur sarkar da memorandum thajen jabani Manipur sarkar na ngasi phawbada madugi karigumba response amatta laktabadagi ngasi phawbada angang ani segi mathau mangam pangthoktana leijari bani
Lisang sitna pangthoktuna lakliba yausang kumhaiga mari leinana yausang sports meet pangthokhiba adu chahi asigi oina su pangthoklaroi haina okram lekai youth club singdamai maikai fongdorakli OLYC singdamai president L Devena fongdorakhiba cherol amada thokliba irang asida miyam khamthengna ware lanjena duna relief camp singda laidiba singi awaba koktri miyam ga awaba asigi khallaga Club asina kon mafam singda mamang chahida tawkhibagum chahi asigi oinasu yaksang sports meet pangthoklaroi haidi Kaisum sangda laiba prisoner singna matam loiduna kaisum sangdagi thokraga makhoigi sendan lambi amadi senmitlon oinaba Vocational training course mai pakna chathari haina Manipur Central Jail Sajiwagi SP Sorokhaibam Bhadrikana Fongdorakli ngasi Imphal East District ke Sajiwada leiba Manipur Central Jail da leiba prisoner singna saba potlam sing miyam da fanghanki Thoramasi ga mari leinana PS Sorokhaibam Bhadrikana makha taraduna kumjali singani tara mari dagi vocational training asi hangdoktuna prisoner singbu senda lambi leihana bahona khibani haukiba kumjali singani tarani pandasu sangai festival da stall amal lauduna inmate singna saba potlam sing miyam da fanghanki vocational training course asina inmate singi mayumda selgi matha sabagi awaba sing kharada oirabasu korkhanba ngamlagani Makhatanaba carpenter su hapchanaba hotnari Manipur dadi prisoner masing yamdaba amadi under trial prisoner UTP gi masing su yamdaba maramna thabak subadami masing yamde atailam dadi jail manungda industries hangduna inmate singbu sendan lambi ki khudong chaba kaya piri hojik inmate singna puthokliba mora thumbo basket amadi candle sabagi machak sing asi Jail authority na puthoknaga sahanbani inmate singdana wes oina pibani haiki nakalamaromda Manipur Home Department ki Commissioner L Ashok Kumar na haing khongman da leiba Central Jail amadi Sajiwada leiba Manipur Central Jail da chatuna yengsin khibaga loinana prisoner singa hakthengna unaduna makhoigi apamba amadi award apasu yengsin khre अखोईगी vocational की product हाई तारे को मोरागुम्बा अखोई थोमोगुम्बा कई से अखोई सिम खरा prisoner सिंगा सर्जरी बिसे मयाम दा खंगानिंग बदगी सिम ngasi कनो से थोम जे पांगथोक सबने सिगी अखोईगी vocational training हाई के दा अखोईगी jail की industry से 2014-15 अदवाई दगी open तौबा होगी बने को अदुगा अखोईना मोइना सर्जबम product मयाम दा अखोईना नहावाई अखोईगी संगाई festival दा 2018 अदवाई दसु कोरोना की ममांग हाई तारे दसु अखोईना खरा टोल अमा लौरगा माने जु खरा योंजेगी को मतमदुदा अदुगा अखोईना सिगी योलिबा पोसे मोइना सर्जरी पोसे अखोईना वेस्ट की टाइप दा अखोईना पैसा दुम पी अमम दा हारगदे होजिकी वेस्ट जु खक्ता सुनतबा मोइना हे येदगी थोखरगा सिंफम अमु ओइबि आबा मा अदुगी जु तौजबने Northeastern Council ki sponsorship makhada Center for Rural Empowerment and Development Organization Credo na sinduna livelihood skill development and technology intervention training program kam workshop on Kauna Crab haiba hiramda numit tarit ni chathakadaba training kam workshop among asi Thawal district ki Yairipo bamo lekai da leiba RCCH hall da hodokre training kam workshop hodokpagi thoramda Yairipo Municipal Council ki chairperson Konjengbam Ito Central Lengaki Development Commissioner Handicraft ki Thabaktagi Potharaba Assistant Director Asangbam Sahadev Designer State Awardee Thiam Rameshwari Designer Laurembam Jovita Amasung Mastercraft Person Rebecca Susarukyaki Thoramaduga Mari Leinana Credo ki Secretary Anan Wangkhem Haikibada Training program asi maru oina aikhoigi hanadagi leizaram laba kaungnadagi puthokpa pothoksing asida karamna anauba matamgi technology sizinaraga hena pothok puthokpa ngamgadagi haibagi pandamda pangthokpani Manipurda hanadagi leiriba kaungna craft industry mafam mari mangada puduna industry sing aduda sizinariba technology sing haibadi nungsada kaungna kanghanba natabida machine sizinaduna karamna kanghalli Karamna pothok puthoi haibana chingba adusu yenghangani haiki training program asi da Thawal district ki manungda leiba Kaungna Crab cluster amadi SSG stareta gi lakpa nupa nupi chamaromna sarukyaki Tawdiba training program si maru ina Kaungna
क्राफ्ट की कौना क्राफ्ट से अखोना टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हाइजरसी हाना साजरीब कौना से लेजरीब हाना अरीब ट्रेडिशनल फॉर्म द साजबसी मसी करी करम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन तौरगा हेन प्रोडक्टिविटी ओइगदगेना सिगी थीमजिद मरोइना बेस तौजरगा कोई निमित तरे नि सुमना चतगदौबा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंग असे दोक्सबनी मसी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की मखादा ओइना स्पॉन्सर तौबीबनी अरोइबदा अरोइब पाउसिंग अमुक हन्ना पिजरी मिजोरम की एमपी के बल्लाल मेनाना म्यांमार की चिन स्टेट चतुना यूनियन ऑफ इंडिया की सरकोइनबा चिनलैंड काउंसिल अमदी चिन नेशनल फ्रंट आर्मी दा इन्विटेशन तौरमले हाइरी अमसुंग गवर्नर अजय कुमार भल्लाना ऑर्डर अमा थोक्तुना आइन काइना पाइनरिबा खुचुकुलाइसिंग थिंगलक्नबगी पिखिबा मतम ngasi अरोइबा नुमित्ता खुचुकुलाइसिंग पिखत्नरखली मतांसिदा बुलेटिन शिलोइशिंजरे मणिपुर मियांगी पुंसिदा ख्वाइदगी हेना मरु ओइबा स्टेट असिगी लेबा असिगी अमदी मालेमगी ई पाउसिंगी दमक एसकेटीवी न्यूज़ पुमितेंग तादुना लेबियो लोशिलकुदा पुंगनांग पमुख हन्ना खुरमजरी।